Before GHTV, the name still remain about for back up. Evangelist so about the kind. Starting on say no be a complaint. I don't know for now to evangelist no am kwan so go slow no kakra. So abek kayen sa. Evangelist e command the didi bebre na me man sa mo boss so say de be ya. Wo be nyinya ho kakra ne bi. And Afia so as nega say Aunte na ne mama efe program no omo sore ense hunu ne sebi atemdidie o maame owo me sabe ene ne manema na omo ye no ho sa sebi ense hunu agency en stop it omo program because wiakete nsem no omo keka na ano odene na wonte ho ne sen na Afia so as nega akro the right person so betu Aunte na ne mama efe efo ana Obi4J TV me da say we dey like God day. We dey like God day. So na dey bia yeka Yes. Na mechie obi bia. Yes. Na mechie Afia Bible Ministry. Yes. Mechie difo nyina. Yes. Mechie me am ho kene obi dia ba. Yes. Ewrade Nyankopon hyiraw. Yes. Na me komanim no. So asinega di nkomo. Wakasa, waka asem. Na ewiase no se o ya ade bi na se ade na wo ye no. We ma ne boroso a yes obi anya ho asem ka eka me pate wate ase leti opa o ye pa program na omo ye no eduru ba bi a efa ba bi no enkoye na bi ni saying because bi enkoye ni say enipa mienu na anya case yes na my steady program wanka wa ye pan ko so wa ye pan ni antenna mama efemu di ni nyino mo ene friends o yi akoma yomo ye sa awia ware program no mka no TV so no ensem na no odendo especially na ntena ade no okay owo me sabe waye me sei eno ntina me so matako oyere pa no ntena ho me wu no ho no na sanete okay o se ye nyina ye wani yes ana sabio ye wa asofu ye asofufo ne ye wo Ghana ha ana Bible me ye ti ase se kan sofu bia no o se kan no etwabonku sanete enti se uhu asem bi na se o pese o kana o chi asem na na che se Nyankopon so obedi hu ya kakra yes enu ntina metaka maame na amo no o hu se obi awenani o hwe program no bisa hu se die ntina so asinega o kan sa asem no die ntia me pate wate ase na che se wo hu ade bi wo ho a odo no hu se enkoyi inti ena ma na yeden e kasa no na me komanum no wahu se program bia no nipa mienu ena de asem ne ba yes se nipa mienu amfa asem na ba ko entu anamo emma wo ho yes me pato wate ase chese me ne wu mienu enya issues ansa na bia wo de akọ ana me de asem na akọ yes na wo de asem na akọ akuduru ho no wo na wo de asem na ba no tibi nti wo nte ho ne sei me da se o se na otu antena amofo kakra Afia da se ge tu antena eti do no person kire se nsem bi wo ha amokeka ne public na aya na ha adwene na me ne menua ba no so ba ya adwene kakra because Afia so asnega program no enkwala hwebi me pato wate ase enye mpanifo nko na ye den ta mo de start no ebedu na enkwala pon aba fie so almost started no 116 e pato wan e de bedu na enkwala school for kra bu mapon mo ye den eba fie omba be on point 3 o'clock no ma point 3 o'clock so 3:15 we se bibisa mpate wate ase enti program na nkasa ba kwa wie no na nkwala nyina ye den me da ase enti no wo hu se nipa bia se wo ya ade na wo ye ma ne tra obi su nya ho asem ye den se na twero sem ne ye den eka no se wo ne obi a ya ade a etwe se wo hu se nipa ne ye nyansafo se obi se nipa na wo ne ni di asem no se be we jimifo a wo so won sem na wo ka no obi benya ho asem aye den me da ase naka o se be yo bia wanwa se si de na Schwarzenegger se hwan no obetu oyere papa enka se man kan bebusa se Afia Schwarzenegger is she the right person also want to antena na mama efe because yemfa other angle nto se mama efe ni especially mama efe ene antena o ma solve nkofo be problem marital issues bi anka kokoto a enkrafo ni individually o munya sika emfa solve case no but o maje single handedly a solve problem mama peace aba. But if you are Schwarzenegger, the social background or the social media, as when the dear software tema would the presidential staffers and Pennyfornia, the Aden would do matem. Is she the right person? I also want to antenna mofo. Oye Ghana ninkwa sebi oye nipa idie. Ono so wa ho akwanja se so obi ya ade na nya etwese oka enye se wajiminti meba enye se wajiminti no so obi jimi bia onka o se nipa bi wo ho ade bia enkoye bia no wafa ne se eye ne dia di jimi bia eye ne dia to hu se wo jimi bia ne ha no
because ensem bia yakeka no wo social media na enye ni nyina no free ne ho ono na invent ye but what you say na ono na invent na de na se wonso wo ye oyeba na wo so kire ne ma papa na se wo ka se ta ko ye pango wo se antin na me move ako wa me free ho sisi a so hone sa ma efemu ni ade na se mo keka ensem bi eno no Afia Swasnega no hu senka eyo no mom na twa so yedai oka in fact ebe ya ne ya asa obi je na dwuma e bia e ho no so no nya dididie enti se wo kaka sansem na che se attention ni nyina ba mom ho te eba ne se twa so no so ka ho asem na mu gya ho nsem no na ebe ye ono ankasa ne nsem na oka enti Afia hu se hype na ase wo pe no sisi asa attention na firi so ho no ne ade aba be di antena mo ne sa ma me efemu ne hype okay sa na tie enti oye Ghana ni de twa so no so etu omofo se omunya sansem no mo ye de keka no e pata wati ase enti no enti se wo ya ade na so wa anye nie ya sebi obi a wo expect se nipa no sebi onye normal no onye papa no oba be tufo sa na wi ase abrabo ne tie enti James chapter 2 verse number 10 o say emra ne yedu se wudi enkono so na se wo to ba ko ho kra ni nyina na wudi ho fo me pata wati asem na se enti ade bia wo ye bia na twa so hu se ade na wo ye no wo ye na wo de akwa kosi popem se na be ye nipa nyina betimi anya ho adanse papa ye den ama wo sa na tie so hu enti no se mo keka ensem bi se bia me wo sa be bi su ensem hu bi sa na enkwala hwe sa program ni bi enti obi ono no ti ba bia ono no so di tutu sem otumi keka sansem no obetutu bia mamo te ba na say obeka say bia on fata so tufu but he is the right person wait me to am next reference he is the right person wait me to move because Jimmy nyina secretary ene Afia Swasnega on na Jimmy nyina ene dia enti ohun se obi ties ni mpesua so a na ase ha no enti Afia Swasnega me to my own point of view baby ade ya amfa o trend na amfa because ase open hype no was attention nyina draw afri so amfa aha amfa na agradaa me friend mama part the end am say me friend mama part na say evangelist mama part no metim the mama part na ma no but evangelist me fan kan because on the sign o me nuru the standard na your friend evangelist no what the reverend the end am make say mumme nko tie asem we tie wi a okay obetemase and when me pia o de obetufu yentie Oni Kelvin Tailor. I will end your career. Kelvin Tailor, so Jimia, evangelist mama part. I will end your career. Me end you Jimmy no. Ewo maboboan. See. Also na Kelvin, the betufu went see. And when me pia and we be Jimmy. Say impressive will be to sell Kelvin Tailor there. What I say? Your groom to say the enya toy. Your groom to say the enya toy. What must say? Kelvin, see. Oh, say last, Ube Jimmy who may cancel the bridge, I will say. And don't bring your foolishness into my abubuano because I am mad for Christ. It is saying, I'm a boda mama Christo, Kelvin Tailor. Oni baby obey na adwen se odinyame dwuma no obejimi wo ho. I will show the person say I am mad for Christ. Kelvin, you are the most useless man I have never met. Who is a useless man I have never met. Who the entire useless no. Who the entire me evangelist mama parts. They catch us we useless. So I will not waste my time on a useless man like you. Obema, untimi miye wano enkanchire wo ba se ene medi fufuo, medi ampesie, medi mankanito, medi tujimi because you don't work. Bema wunye juma. Bema untimi ni chop money. Emma wo yere. Bema utifia wunye juma koshini tise Kelvin Tailor nyamini po tise wabetina social media na wedi nkrofo atem na wanya duane adi. Kelvin Tailor, you are the most useless foolish bastard man I have never met. See,
Do you know the reason why I am telling you this? The first day, me who Kelvin Tailor said, would Jimmy in social media or Betnasia or Casa to send your own to me. Kelvin Tailor, you are nobody. Adam, who said, who you be, it's a me from any munyam, and who may beef, and microphone in I Adam who say, what be no social media useless car. Useless bastard stupidity fool like you, Kelvin Tailor. I will Jimmy who come to area. Ya do go jina court one. I do be jina social media. Begging sless car. And son wait me up for lawyer. How can evangelist Mama Parts put her mouth on this toilet stupid bastard? What was it? Bema wants me more brain yesika. Emma who be show no social media be Jimmy who and yet some who could not court who be jina social media now sika a beggar like Kelvin Tailor. You are a beggar. If you want to fight with me, you should bring me your account book. As I say, me near him going here for talk. We are here ni. We say and you come and a do. Kelvin Tailor, Bema we are some. Once me and one our account. Once some no what near Cassie dear Chira. Ya behwe fra enti me pese anti anko yisika aha me pese we no reverend asembe na wakafa ho that's it evangelist mu na nsema waka no Ghana omo didi wo social media no doso enye Kelvin Tailor nko a ono mama party no odidi wo social media nya na se sebi ye nyina Ghana ha ne yewo oya se me pese edu 200 shares 400 na ni na pese shares no so omonye de omon shares a ne nya de Bible kan sim bi won wo James na ayam de pa James chapter 5 number 16 yes I say, mon come on from so and chere mo. Yes. E pati what ya sem na se. Etiopa. Enti sa quotation ma Kristo ni bia kwanja se unu aye bone a etwa se wo kan si nanim. Yes. E pati what ya sem na se. Etiopa. Eni nti na bitimi ye bone. Na wo hire ne meka che ne se ade we ya wayi wanye ni. Yes. Wo kan ote wase no. Efi se Awurade Nyankopon aka no wotworo sem no. Se yen kan yan fom so en chere ye ho. Na emom ni se wo ka obi mfom so a kire na anyan tokwa me ba twati asem na se akwa se mama part no utu Kelvin Tailor fo but one na eko ase Kelvin Tailor so na no ya be ma usumi to ba ho ne ho kan ho bon ne na yi wo kan san ase boy no wa Jimmy bi say me to no excuse ase won so wa Jimmy kura abro ayi so because the kind of words I will use on social platform and for dignities I can say here na who use oba kan sebi at the end of the day so koda about you I say we Christonia who are sem if you say they be an address wo ban twero sem yes na o kan nti one na we fair no to Christo mama partner oh say or say friend mama partner so I resign me am resign Christo ni dem fa ne nka ada obeka say oba resign no on kan ho meba Christo ni evangelist reverend say obi me dem resign na free mo minim say reverend but obi e Christo ni a won koduru ba bia wo say training ni dia anka ba okay oh yo Christo ni wonya training ni okay one dey Matthias nya sa na nke ye ka say why training ni abra body o kama resign every because we are the kind of words I will use here. I will say the book of Titus chapter 3 yes number 9 e kan sembi o say ensema eye ensemhunu ene atwetwe ensem ene ensem bia eye ebuni pabem ensem bia enhye nyame enumnyam ne ade ne nyina no as a good Christian any training ni bia no etwa se wo twe ho ye dai efiri ho yes because ansem no egu nyame som ho fi yes what you say enti Titus be ye adwuma pa be gina asasem no so e de bo nyankopon ho dewuru pa yes
na nipa busa asem no so yes even sebio enye ubi okwa asole bia na etwa se ohwe na bra bom yi yes onkwa asole a enyame nhyehyeye epate what asem na say because ahemem ho no omo gi twi begu asase we so nyina no omo ne nyankopon nya route enya ntokwa na kire se omo yi omo afri nyankopon na dom na se nti Kristo nankasa no ba asase we so no onim se ye won krofo bu ho a omo medi nechi adentina oyi nipa 12 eka oye Messiah me pate what ase yes owo chance se otimi pawiase nipa nyina de nechi but oyi dumienu na oba akora nim yes die ntia me then tell pese wo kan because oba use 12 disciples one for baby an kana se oba bia ni ahini na se de chechiri man because wa no opia ho but what ase na say enso o se enne obi a ti asole a o se a chese ma na de ye de ti asole ba Kristo ebete ne de no na man o yisu mema me pata ase Bible ma di ni nshara nya mo sa men if you say Emma give fake testimony or ma fake testimony a man be a ma fake testimony naturally enye bi naturally ma be na ma it is not easy say when sofo ana woni obi a oye bema be prane say ye azan that is azan be breba social media sofo for ni use ni bebre no 90% ye ma sanity yes e pata what asem na say yes Enintina ama chance aba say mama part of friend who evangelist no yes me pata what asem na say so hu enunti no enna ma maame agradaa timi friend who say evangelist na utu before enye ntokwa because Kevin Taylor me so make say edu ba bia maame agradaa ha me manage be mo because ensema Kevin Taylor de return ma maame agradaa airtime utime ka kire oba se ne ho kankan ne ho bon na ne ho nyenyenyan ne jimi ne nsem tantanta bema o right se utime tu oba ho sa da be bema de woni tumi se utime tu oba ho sa na emom ne ye wo mama bi wo ha omoye babies men but what you say omoye maturity omoye wadi be fe no maturity in men yes oba bi wo ho a ohu anya usika anya wa ho ofe anya wo cars enye ufia wesi but ohwehwe saade ne wo mu maturity in men yes wonni bia wo so wakora kwase oba pa obesere yes me pate what you say se wo ye ketekete te se Zakio no Bible mu na wo sa maturity na ohun se wanyini utimi endure pain utimi endure stupidity obi kan se bia nyen bia na be wa akasa yes ade bi wo so bu ani gu so entino saade no ebi ni menua sa Kevin Taylor ne mu ase wo yo ba bi se mo me pate what you say na say eno no oyi top money kura ma ne yira o se mama mfra me mama misa no say si bi ade wo me ye be yi ya mama mfra me mama misa se ade na me ye me ye be ye mama ni bi wo abi bi obe bi ade se ne mama approve nya sa enya adwuma me ye be ma yo ba o to na se wo ye wa ade na wanga se wontimi nyusu brains na it means onya matured enough for even relationship or any other thing be mature minded before you proceed to anything you want to do. Still not before GHTV mene evangelist Steve me say or a nation advisor so basho no so na me hom woni nyina sore na me ma ho keka ne wosoro nene evangelist metwana ya kabeka kire me say evangelist Dina Asamwa obeware hwanya obeware so ayebeti I say dada Kenedy me kura de I am said that so me say gospel musician any high life musician there enka kura de mu be share mu say me de later na mu say okay nyom de e obi a life or to nyom bet dada Kenedy Dina Asamwa mu say asa prank bi no bi pese o mo ya na ase mu de na akafa because it doesn't even match for me. Dina Asamwa so che dada Kenedy bebre oh say me da se wa mama kwanja we Dina Asamwa dada ade we evidence wo ho kemepe aba pictures aba entina make say ase ya prank bi aso mo de social media ha because ade we evangelist Dina Asamwa niema o speaking against o preaching against bebre wo dada Kenedy ho me da se because asem we no
Oh, say, ye program no kwa bruchiri. Yes, because o say yes. You can't say be our say anything I make us OB4GHTV now no asem no me clear ho. Ye need 100% evidence until say ye be say back because you 100% evidence. To me personally, me who say a prank because and doesn't sound well in my ear. And yes, me no nyanipo. But then as someone sama o preach against you know. Sa me man do that the kid ho. Osi bema emoniti bema enye enhye like asumade ne nyama that the kid from the look of things no aboniti ananse an mu so watwa no sha asumade ne nyama ne nyina I don't know se bia oba ware ne ntin na otunufo ama na asesa de enti o nte ho ne medase asem no ye sheda ndo musiko yes but megina baabi na maka kakra because ye sheda ne rare evidence yes before GSTV so we need evidence and kasa vara na ubia hu no ya ye baba be ka ho asem ne the expecter me work ka wo ho no waka by na de entete ho kakra enti no de mpesa me kan say nipa bia no you don't know your choice yes God know your choice me pata wate ase enti na ye ma me dan na samoa no na onne ne choice me pata wate ase but na onim se onim ne choice enti okakodu ba bi se awale pa de nya do be de sanity o ye ne nyame dwuma o ka ne nyame asem na say that time no bi answer ne pentin no kasa answer na me kire se nipa bia no betimi esi ginaye but nyankopon susu ye nko na be den sanity enti no se de ye titi se eye no kura de a ke ye manamo ene me nam na betete sewo ubeti pa ka manamo me pate wate ase ade tira manabo me da se efi se sania wakwa kuduru ewo nyamesun mu no etwa se bi onye obi obetimi apushi no because say wadane slay queen say wadane evangelist slay queen because dan say ntade shemu de anu hodere no wate ase etimi move akwa akiri yes na dada kedi nso nipa obia ntimi misa me penunum pa bia destinations no bia ye boda da kedi so me wale dan na samwa yes na bia emre ne yinti abrabo nti no obia fafa baabi adamani je bia menya adamani je bi me kam de de dada kedi nyum nenyum ode enti bia me de bemman sa ebia na maame no etimi aprichi dada kedi ema ne niema bia oye no watwe ne ho ayeden because enam dua so na homa yeden ehunu soro medase enti we ne de se ba mo physical ene se omu ya ha ju so mu ficha o we bo mu fichi dada kedi dada ba je dada samu fichi dada kedi na nyum ni jirem na we bo nyam na we de high life ni de sanity enti afutu amede ba mo mienu ni se so mbe wale de a truth omo be wale de a obi ahu be bi obi afiri a we dey eba medase obi ahu de be obi afiri a oba ene na odomani je menya me asem me hu as prank sa na me it tells me hu as social media hype ni bi no mo dey be ti hu asem me yeah because patapa de buy on patapa yes patapa ja ne yire patapa me kasa onu aba na nsia patapa be bi na no say ono ne yire ko German akọ business so eno no so organ business nti oba na tukwa doesn't mean so wajaware nti ono yerete na tukwa nche so wajaware ba sa Ghana no ye pedavia negativity no social media than positivity mama enwene positivity than negativity because it's high time Ghana ye raise legend any yin nkosoro sir Reverend so the prophet Niger Gezi what an encounter enche bia de amofio bae if say emofio bae no ye ntending ka you say what's about the limelight in mu bio oba kumase ebe ye program my goddess brother Sammy obi a mechia o me hwe no brother Sammy status mo fa nche me manu ne chirachia me hwe no brother Sammy status na Sammy status na sema na ka no ne say japiato program no so na Niger Gate so nam kwamu oba obehu billboard akese billboard akukudam esisi ho
no heavy board na no hesunsu media chi o heavy board no hesunsu media chi heavy board no de ohun chairman untumi sunsu billboard no ohun na say sunsu media chi ne kire say chairman untumi automatically obesa we ni the chairmanship no enti chairman untumi o me hunu na onva kwanchere nto from na sisi bibia anya yi the Niger prophet Niger gezi kanu wo so nte ho kakra ne say and that's it de bia me ka say Nyankopon ono no nim ni difo a ode na bagana ha yes se wanyini se usua so ya kokora so ya branche yes obi anim all ba no billboard no o billboard ni se na sunsum na kire we are 90%, we are 20%, we are 10%. e kan se bi kire me wife me patwati asem na se mitiopa 2020 se Kenedy Japan you obi a me penasem yes because o kan adwene yes enche oba be the president yes my wife my story bi wo my wife challenge me say senia Kenedy Japan si kasa no ontimi mpo e ma na adwene mpo yes ana me de me jai tu ba bi enti anche fa se be 2 days ania e wo my story mu sisi a Kenedy Japan anu anu ton se akonwa no ofe dibi me sofu ma me say Nyankopon de me ba asase we su no in fact yes asem a meka no Ghana ha bia ye adwuma enka sofu say ena wose mo ba ne na so be dia kwanchere enye movie afo me pato ati ase me ne ka enti wo ne ka dia hwa na eba sanete muzuzu hwe ka no muzuzu hwe dan kase no muzuzu Nyankopon the spirit lives in the body, not in the car, not in the mansions, not in the church. It lives in the body. Me adwene na ho obi wo ha ohunu sofo se sofo ne naka kakra kama wonim se Nyankopon o fa ne se Nyankopon onhye bia ne yes sa ne bebre ho anyame nso wahinte won keto anim yes enu ntino abetwem ko sa asem na menua sa na jagezi se hwan e ka no o se mere bi me ye program bi ka kire wo se wo hihye abrabo ma wankasa wo ho na wa hihye ne ye ya obi timi hwe sa wa abrabo no e de hye wo nkom yes ena se wo hihye abrabo ne ye a na edi wani a sofu bi timi hwe sa wi ahihye na wa hihye no esa de hye wo nkom e de hye wo nkom inti it is not news for me say na se mami nchire mu ya na se opeso o kire se wo ho na wo hihye wa abrabo anu mu se akwa wanya ne visa wo ye wi ayero o hwe abrabo no redia no akonya akwantu betu a o ko na so dem no aka akwantu da wanim simple eko na say ase asofofo 80% bebere to rafo o aso dem me pate what you say na say o mo to rafo my bet na mo ye na so dem my bet ana me pate what you say aso bi grasp na my bet into me my bet any news good ma bibi ba me ho say me mompa ye ma ne ba nkwa aburuchiri in fact me hwe ma me nanim din na me say o pese wo ba kwa aburuchiri sesen enti okasa bebre na me say okay mate ye hwe de Nyankopon be ye it's not by my power yes it's by the will of God and the spirit that God has given to me yes. and the aye adwuma yes enti tumi na do ba me nim say me ma kosa so fu we ho na be na me so ma me ba we akodu aburuchiri no sa tumi na anya ma ho metinanim menni ne busuani bia menim na brabo mu nsem bia koso ye ma me pani ho ana me ka kire ne say oba ne pese okọ country bi e fe ne kata otimanim di no say sofo me ba ne kan country ne ba me afi chise bia me ko bisa no enti se me bisa na say ye kata na wo kan ne dia ene sofo ho be sa ye me wanwa to ana me ka kire ne say anya me ana me ho be ye wanwa Nyankopon yes enti wo ba no kata no pese okọ na de ewom nie obi ne pese de wo ba ne kwa aburuchiri but ode ne kodu aburuchiri ho a na wo ba na kwaye adwuma na watua sa aka na ode bo no fa wo ba no ho no eti se kura no na jegezi je no me ba so nya botre me ba asem no so obe ya se penitete stories ne doso minim enti oba no obekọ ampa me no kase ne ba no wakata wow enti wi hase no abrabo bi wo ho na se obi bo a ye hwe de hye no nkom enye news se nya jazegi be ka kire
Chema untumi se obede obesanfa because if say Asante Kingdom omode hye ne sa chema untumi no yes ana omone na atena ehu sane osi eden etie ositie e but what you say no say chairmanship na no na de Asante mai pe yes e but what you say na say because e woni pe bia ne suban obi wo ho yotuturo ni baby obehu ne wo ho enkrofo ko bi wo ho mpenasem yes obi nso po bi o ya reserve ompen ho asem enti mu mi emisa se Asante Kingdom no nipa ben no pese obeda na no nipa ben ne pese obeda that's the prophet Najagezi obi for GTV is telling you plain blank say what raffle wo ba no sunsun bia no ahu no billboard nso bia o pese onya kakrata free chairman untumi ho a ko chairman mam kakra ne nyina mfa mpa bonta wa china awrade ma ne nyenkonim die enka se wo ba na sunsun bia de chi wa hu no hwe no ruru glass na si wa hu no me pato what you say ama na menya adule oh yeah asa isa time ebedu level bia adifo ni binum omo beka no kra ma nyankopon aheni na kosoro asa sei no omo hype o mo ho ama na me aheni ni mum na abafo adenti na wanhye saa chairman ode ne ho income so ode na eko wonim se ono de dia na wa anwini nti beka se na dia na we ye sofo a wa ben a enye chairman untumi na se wo hye ne nkop e wo se wo hye de mo hwa ontimi no na wo wini me pato what you say yes me ka che me wife say abro nye DC obefa ni city me pato what you say obizam say die ntina sofo kasa nam so oh me hwe adwuma a waye e wo bono ene ne nsem oka me bono so mpaya me hu so sha talifita etwa so ofa se wantimi amfa de na che se waye bone etie nyankopon na me twe na so ebebem yes me pato what you say enti enya afra me kofre sa bono asese no mu nyina na se ne prophets na o ma ba no omu nyina pe high rank ne man kwa na ehye omu nkom se de be ya ombenya dwete de afiri na sa na tie anytime me kire wo say adentina Najagezi wan hye sa wode ne ho nkom nkom se na wo share no e na asa abam no Kenedy akompreko Agyapong abie nanum tu akase Ghana akonwa no obedi opese odi president momme yenko ni yenko tie na asem ye ba na ya to aso yenko na yenko tie ona so be Ghana mampanyinu e wo MPP when the case so say eye no kware assemble na be kan twa to a che Ghana man yeah na can say Ghana for should have confidence in me because me nyankopon ebo me amede manu akase me bia so me ye yeso amiti amu ya amede manu akase me bia so me ye yeso amiti I'm going to change the fortunes of the youth in our country because we have to create employment for them. How are we going to do it? Let me more example, and I start. The Development Bank. Development Bank has about $800 million sitting there. More target, we say, more businesses, no more grow on businesses. Why then? Eba. Oh, sorry. Do you have to give the money to commercial banks? Now commercial banks, and the disperse loans now more development bank for them. You have defeated the purpose because commercial banks will not give the loans to the businesses, those who need it. The NM said development bank loan is given to commercial bank with an interest in you. Commercial bank will also have to make interest from the borrowers before he can pay the interest that is being charged by development bank. So far, no, Usinipi, so we contest the elections. I'm going to contest and I'll win. Or say I'm going to contest and I'll win. O prophecy not them. O prophecy not them. Our platform ya so kind on I think say we cut down pan me pet that video me the better target this video ya. What kind one also say Agyapong one of these days obe sorry because the way we push ya obe sorry Abba say obe president of Ghana because we need such a person. Agyapong so nipa baako
Rollins. Rollins was one person no a bold. Ne niema bi na ango yie but niema bi ango yie na at that time no. At that time with your friend say friends that time na democracy na friends say cool time na there. So wo amoni anya de na ye me twen obi betu afiri so nti at time na ye ni de but Rollins be ye di kokromoti beto abama Rollins betena so no na memo was very peaceful. Was sorry feel so peaceful. Emma ko for betena so peaceful. Onte ho kakra so come e Kenedy Agyapong. On come say na bem. Men come say na bem. Yanga. Erradi Nyankopon say. Yes. The obeka bia say bem. Yes. Na Kenedy me wishing well. Yes. Say so fu bia ni na chi kura. Kakwasha mbebu say Kenedy contest abeto amana na we there. I will vote for him. I will vote for you too. But what I say? I will vote for him. Yes, because I say or name even mama can say me so. Say Kenedy nya flag bearer ship na. Na say alanka shi nyampa anaba wo mia nyampa. Ofiri ho kwa Kenedy na be next. Yes. Ti asem ni yo. Yes. Say oman to amano kra na so ko ayi the next sitting president obeba will be Kenedy Agyapong. That's obedi because obedi president ansan wo. Sanity. Yes. When we say Nyankopon de oman bia ba onim nipa etwa so di so. But Reverend, I will say on plain blank say if Kenedy Agyapong contested he will win. So contested good. He will win because Ghana we need such a man. Good. Yes. When we say oman bia Nyankopon na ye. Yes, because minchwa no ono kwa ne seten MP otime criticize ono ne party a wom. So adewe amoye enye adewe amoye enye manyese ya meyese inu a criticize wom other parties ne bi wo ho a omade na omu se minua ne ye egu oman no fesu no defend. Be Kenedy Agyapong oye straight person. Oh say Nyankopon de oman bia ba onu no ni leader for so omudi man so. Yes. Ghana leaders as omudi oman we so no omo emotional leaders. Enti se we obi a we reserve a odi oman we so a wo de ne be hwe Yes. Emotional leaders ne bi ti say Dr. Kwame Nkrumah and JJ Lawrence. But what you say? Yes. Good. Omo tu no nko a. Ena no mkuta sa de no. Mkuta bold na. Sanity. De obeye bia na obeka udi agura o ahwe kroba oda so munkokum yes sana na kwa munkruma yedai otie yeje yeman o de meche yempene yes utwu mutan yeje then oje yes JJ Lawrence udi agura obi shutu sisi yes yeje man yenya akase yeje man yeje and autocracy na nani so odene but what you say o man we no sa leaders na ye hia ebi ti say Donald Trump yes type no and the case of this how my way so. Yem pese betena hana me pa chan munianum. Good. There be Ghana pese hade no. It say we are president na say we are reserve. I betena konwa no so na bibia giegu. Yes. But we no so shika krebi na say wutumi ka wadwene ne ade na o man ne sitting president ne edi no. Ne nya den o reserve. Akufo-Addo. No. Akufo-Addo ni nse. Am kire wade. Ye wade fe no upside gentle home cry. But what you say na say? Yes. Abontene no Obo say why your ho te say obofuo bi na de ne ade obafia na obesu me pat what asem na say etubo abeduru fie no yi muhi kura kesika omde ma me nka me de sha sana na do tie me pat what asem ohuyi akomo obi ahu say na oyeden mo because Nanado nya the type of president or kekra no what is Donald Trump what is Obama what is Barack Obama odadi good Bena before ne obe president dedi no na me hu se na nanani ede ne ye na me kan ho asem kire wo no say obi we obi a unim se na wositie yes wo no we reserve person yes ti asem ne you so we president account say Barack Obama me reserve Trump me nye Trump me nye de and I am the Trump yes opa o dey steady and there no kre me but what asem na say me president account say JJ Lawrence hey, good. First you one fence you. Yes. Hey. Pay the enye. Pay the they say they pay the nim. And say we you pay ya che we say ya odai. Be osusu pay. What's that am ka cho say me president ka obi esika ye pe. Obi a wagisi pepepe. Yes. Kenedy. We ya dey adwuma 1 hour. Sanity. What bank na be ma 10 cedi a obi so ye security 10 cedi. Et obi esika ye pe. 1 hour. Me ka kire
ye nyina ye Kenedy Agyapong se nyame ya ado na so be di president e wo Ghana ha onhwe hu se sika o mo gin wo parliament nyina obeti ni nyina so ene honorable wasuma ensam no bebiri kentamposo issue ne baaye no IGP akwa na ye bise ho se IGP ko no almost half of the police Kenedy na chikoe at that time na assemnesi na yehia police wo ho no police for no mo kwa no 10 enyame na make community be na eka mumie nkodi nkotie video do ye ba na asem na ye nuane kan no ye de enye ne kan asem na ye nuane kan no na ya kire adwe no mumie nkodi nkotie asem na mra de entimi nkansa nzem ye bese abrante na nanum to mumie ntie asem so ya hwe wuye hwe wuye papa ne mpanifo no pani bia ni Ghana ha wo nti no wate wo bia nsomo ya ne yesom wo mo sa ya fa no nto ho na ya hwe mfoni o picture na nsa ne aba video number 2 no se wo hwe mfoni a ba bia ye de cycle ato na kwa na o hye kokko no wono ani onipa na odi kan no a aprosifo no e kire se wo ye krofo abet donko no na after so donko do ye ne ka sabra na nkofo no ye o ye kire no ba ko so se efiri mu biem die tuo ni kan no enti se ye wo hwe aprosifo de krata aba so omo mfoni ni nyina aprosini ba kokora ni na donko no ko wi ye kofa asem nyina ba no wono ne na fofo no omo nam a womo ene eye omade no womo ni enti eye bi ase ena sankofu ekotwa omo mfoni nti prosese sankofu ye wo mfoni mu obi anye prosi wom enti enye ne kura se sa akwa no woni prosifo ne nam ena sabio akronfo be wura prosi ni wodi ye be kire ma kire mo be se prosifo kan wo prosifo kan wo nya ni hia yin because say moment ase video number 2 no we ya bra inspector general of police IGP Yewra George Akufu Dampare oduru abusuafo ne ho e won nkransa wode ma ho nkomo wode mo kodi ye etiefo de ama asem ya wane se nansen ya prosifo no wo ma no e ya doso e wo bra wurika se mo si Ghana yes akoye oda wa de ade acycle ne hui almost wo e kromfo prosifo na e kan na krono bo bi koso e won nkransa nkurase ani bi anadu be se du baako na de omo de ade acycle ne ho no mo sisi se o kan ho bi enti ejire na onya de tididi mo obetina ne fie no intel a wade pekeye ana kire omo se sa akwa no wo kan eye se bi wa kromfo no jobu ko ne fie kofa na se tiefo ya ti Ghana police fo kofa kromfo a wo ma ko bokro no wo ba bi awie ye the suspect no say ko crime scene ho se ni pa no ko ye de ho bi nti ye the suspect no e ko crime scene ho ya chi na wi o ya chi ni wie no ye de ne ko no ye duru ho no ne nkofo wo mo fire ne enso ya fire wo mo tutuo ne enso ya tutuo na se police ne kura ni ba bi akrofo ne wo de betima ka se bu ya tire Ghana de sia wa chi ni pa na wie owo kukum wo no so total control and also on panko into one de wo according to you one here afa di ono fire na police fire and as anko for the fire na omo fire na tuo the gun fire na omo shoot run from no e bi anka police e ka police dia yi omo tubo police ka ma na omo tubo police ni ana se wo mo tugu wie ma na se omo asem we obi e no beti ase engineer ba ya se ko we no free mu very well engineer nyina mu no enra na wo so pani ni ko enti ukoya ne kura ni sei etiefo video number 2 ne bra inspector general of police duru ho no na se mo okoka ne de okoya nyina ne so okay ye pekwa bi so mfa na asumdwe emransa na sa asumdwe ni ba asa de na no meka kire mo no mi ankasa ma deploy mi nko fofoforo se omumra na wo man kasa ma ye hwehwemu ankofo ne yefo a omo ye police fo enti ne kura openi amaniya ne yede a amaniya ne se mu no mo masumdue ba krom ha ana nkofo na me de o ma ba se o mo hwehwemu no wo betimi akwa ye sa hwehwemu no e de amamo na sa sumdue na ma na o mo ba ne ekopa o ma bo a anya de sa sumdue ne betimi akoso be ga tiefo se asebusi
na hwehwemu a wo so oman ni bambofo ye yentimi nya sa hwehwemu no ane be hwehwemu ni mpo na report ya de bebre oman ma no enipa ti oman ni more than half anyi ni a na ekwan ya sesi a wo se fa so fa prosifo no e wo se hwe ni ye ba sesi a na oman adwuma no Benua ensam no wa na ensam no ebi abofono ebi ahomete wonte ho ne sei because say police ni achi eyi kromfo a den no say no crime scene say de ne ko ame akwa o de ne ko ye de say wo ko ye na etutuo na wo police na bo na team na wu ya say ko akwaji wani so ene tuo na etutuo ye no so police ni no mo ko ye na anka mu bia o kromfo no nko ana kan the alleged Kronvono. They are some now. But that's it. Oh, say Ghana na ewo say uja hona so bi kun a. Wa ma ho ba na obi kun a. Wo nkwase egu. Eni mpanifo ni nyina omo ya we. Yes, because certain MP ye wura ni fie akokuna. Sir. Up to now ye ho evidence. Sir. Ene suspected den ko okoko to me ka kire nse onya oba wa ne beda. Pon say ewi ase na ewo no adie bi obeye bia da wanim nti adie bi a Ghana ye ye bia no etwase hu se eda yanim na Bible ka se sebiu owufuo etwase ye nyina ye ne ye den edi awerɛhoɔ di wosu no ye ne su de wosere ye ne sere sa na tie nti bi be na dwen se bia otiaso ne de etwase ya anya hwe ama no ewu no but ni nyina no twerɛsɛm no na ye gina so so owu a etwase ye hye nenumnyam yes na otiase so etwase ye den hye nenumnyam sa na ye de etie nti John 1:5 John First John no o he 5:7 na o si belema bia no ho ba ya de wo esum na wa ba ba hwe no wakokuam yes ana wa ba hwe no pefe mu nti wo ya de no wo sum mawie esi de na wa ba hwe no wo han mu but what you asem na say bebu nti se wo pese wo ye ade ne na se obi ahu de twese wo ye no wo pefe mu yes but why ade no wo esum mawie o san expect se obi behu no wo ahan mu why you summa we also have expect say obedient there so my way wutima protect yourself first ma wani na ho say allege obi ade bia incriminating bia ba wabra boma prevent yourself from it because one hwe na eto na nyame mfasa ma kenkran a da bia o my way funu defo sandetie funu defo because o he asem we a e awerho me wra ho say obi atofom na sabiu police for kitu e bi na ede e wo ho na mum police pani ba de and the half of the police ne nkwala ni nyina ede na ase enye mo na nye na ye boy ho ban ho ye bom panifo no ene sasa na tie Ghana ye mo bi ho ban o eye mpanifo no na Ghana omo bo omo ho ban ansa so apa Sandra abebio achew se osre na ensema na yere kan de gun hu fi ni nyina se no ne na twempene na so na na ware egu ni na mo mankeka nko okay na nya no kore ogidin a ene ese odin o se be na abeka fa ho wona na yere part no ex ne buy ne ex wife part ba issue bi buy ama obi e Kenedy e bi kura be kan ya se part abodam which part of more dam abekle na mo bi e so more dam be kwadwu buy no na minim se kwadwu ba be kan sem bi to console na yere beton no buy obe defend Sandra baby o nti oba no so betoto ayampia tantan se kwadwu ohun ba bi ohun kwadwu kansan no na kwadwu kansan nobody at that time kwa no onye star no no atena tantan ni mu enne na kwadwu aduru ba bi e wo se odidi mani bi die no enne na kwadwu edi gwine ni mase na wasizi ne phone se nyina akra na ontimi nyusu phone le level na no ne nam no trauma no ne nam no wadwen kire kakra wo fa problem da se le bia me ka se bibini bia adwuma wo ye bia no wo hia mfaso de yes se enye mfaso de a ankajai wo nyempo yes but what you say yes bibini toka mfaso de ntia no to enye se petrol no to na ye ne ya mfaso de ntia obetwia ateka wachina bi no wasan aton yes oton so obeton ni sika no yes wa cross ade bi kura be atom enti
nipa bia nyame de ne nsa abu bia wo ya dia emfasode enti se awale mu so no sa na mfasode so ye den ewo sa na tie so obi ni obi twempena emfasode enti na omo ye den twempena no enti be hu se sania kudun kansa ono so no na wo yesusu se bia one na yere adwene ba ba ye baako na wakosa we no sa ba ya we no na fa no na kire se bibi kakra ye den ewo ho bibi wo ho nti ana makojo den yes we aso no bi wo ho a etwa se wo no hu se bia oba we na me ye den me pe e pato ati ase but say ye Ghana fo no ye wadwene bi wo yetrim se ye wo ba ye wale no ene wo ba ye de ne bobla wo kan ni as prophecy ba na se ni sa kojo se ye wo ba ye ware no ye wo ba ne ba sha wo ye wo ba de ye nti oba no de ya wo mu no oba na nhwe ne suban no non classify no kojo unhu sa se ho no kojo ye nkrase on say oba wa kakra yo medase obi na kan ase mo se akaya de aba ne ye ka bi na what de me nti se kojo kasa de aba e no nso ye bi but what ase say nyombo bia no se usisu na se wo bobra ade ba ko atwa se wo de wani sisu e long life but ene Ghana for young boys na mo ba no om de o mani ablabo no mo bo no enye young life short life sanity o de me no long life no mo ni nya den eni so obia nim se nipa de e wo ba wi ase atwa se wodi yi nti ono so onyini ba no na adwene wo sabio edan emuniema TV ene abrabo yedi akwantuo se na ba ye nipa nyina ba hu so ono so bobra but nipa nyina hu se wo bobra akodwo uwachi asembe ne ye beka me pate wati asem na se etibide bia me ka se mani ba gise mawu no na obofo abaso mimum me spirit mi so mo de me ko sura hemem eno na ma me hwehwe eni ntinu se metiasi etwa se me ya ade a enipa beka se ampa so fu we die o enyame nipa enye sa ankadie nkofo ye metimi aye bi me pate wati ase ye nyina ye nimba bia se bia eduro ye dey good e ba wi ase nyane me kuro mi ye western region enzema na eduro me pate wati ase cho kametreme nsa na nipa totofom but adie bia no wo ya consequence uwachi die na wo bu account be na de koma nyankopon enti afutu be na de be makojo afutu be makojo ne se sika e ma akoda ye pani kojo 40 kura onuru ho me pate wati asem na se 40 onuru ho enti adie bi wo ha atwa se wo bra ho ase na sika na aba no eye nipa enam nipa so enema ne ba ema sika ne ye den e ba ye e bia ba ya we na ene wo toto ayampia didi na tem e bia beginning na wo kobata no ene nyankopon ma wase bi pe patwati ase enti David ya adie bi wo twero se mu eye me fese bra na wo ahokire mu nyina ni upon the prime minister wo de ne koye nyina ne bibia okoye nyina nyame pagya ne si akonwa so no wode ne ntalifi ye den egu ho sa na tie wan ton ta de fini mu na chese be ma bia no se wo ye ade bi kra na ne nipa ne ntem tete a ya never defame that person as obe me gu na ni ma se na me yire na ni twem de na no supo akare tantan no don't do that enye na asam foforo da wa sere fireman ya ka fireman ya the countryman songo wa be kasa countryman songo so de oba adum TV oba no mo say yo sa countryman songo abe to bomb bia refe ya no tene o say ya so da okofo so da mo criticize abra kokwa no ayese na abra kokwa ayese mo amogusto amo criticize abra kokwa ayese gain na adwene no problem wom eto din kakra bia na ma kire makowe adwene to din na ma kire makowe na mo kwachi kowe na adwene tia no nzo aba no aba beka video ni ba onu naked video ni ba onhwe bi opa na abehwe onu onhwe bi enti mumu matetege na hwe ge na adwene ba fie kakra bia na ma kwatia mo de mu yentie fa ya man oja bi oto na mimi baby enti wo pese wo mu asema na abehu asem arrest me se wo yes table kakra bia na ma kwache na hanyan me boys in Yami Bema. They are boys in Yami. Sebema back hot. Or left and right. We paling kuyi ground to say. Or left and right, you'll be anywhere. We are in the news. Abano who say, hey, the dear, my
Me what? They are all afraid to say they are on the list. The question not chronic. Not for the young, and I'm more fire left and right. Left and right. When you mean here, I don't when you're about pressing. No German, I don't know. Tell me, pressing a halopa. Oh, no, tell you, woman, you learn in human and I. They all know woman and I. Afia about mixture. Countryman song about to Jawa, ha? Was see more abayano, the almost what the negative picture about to the yenchen. More I must say, and say more line, so Mako Ruby. Mako tutong bi and Timon Muse Bobomudi, and Untina, Mose yenchen. Ponona a better hono. A yin a better no Munubi, because when you're not so better. Na se wa oye wa adwen so obere no ori na adwen no ba fie nko ade akra no bobodin akra nso nem ngofo obom din no bia no e fake e no kre enti wonim se udin abena kokwa abo nko ade aware abena kokwa onya bo udin nko ade awoye den ware mo pese mo de adwen na mo de kata so fireman wo se adwen ne beto wan ma ko fire reverend asema fireman kan unu se me da se make your fireman. Yeah. Me start here na check akra. Check. You're cha. Na waka asem. Na ongu say o kan asem a o kan chiri mpanimfo. Yes. Me asem bi o kan me ntiase. O say moawe ne dey ebula na say dey. That's all na that so kata so. Good. Una waka ne yi. O say o kan asem na wunsura o kan ne yi. So so marry no no person kata so. O kan chiri mpanimfo. Me say me marry me ntiase. Ana wonte dey me. O so marry dana. Ma eja ben. Say we ana get no tongue no good kasi kan ye what we say Africa Ghana say get no on say e kan abena kokko ho asem a na say dey classify dey but odo no wa we no kan no o person kire me say no na asem o kan say enkofo se ye nchi abena kokko ntum because of the naked video bi a p and no person kire say ye nchi ne sen mo a mo se ye nchi ni nyina no mo marry akora na adwene ne ye krakrakrakra etisi mpe na makwache emodwo ya na makoche na mare edwo so na mo wiwi ya akra no eje krakra pe obebo odi me kire se ewere na me ho na mente ase no se no ma kire wo mu no enti na me pet me kire se ko kan yi se ase wo hu se tv so no wonti ahia no o afi wo hu asem na se o hu asem na se enti asem bi wo ho a se ne wura no yes enti asem bi ba na hwe na wuntimi nka jai jaka se on de dia ono be ka bi ni se abena kokko ye pesi nua ba pesi susu ye fireman body ezi ase ohunu se ase se ne Ghana for ye crucify girl no but girl no o problem with the mental health ne kakra ena obia ye ya be ma o se be ma du o hwe ahwa obia ma na ko tena ho na kim ni wie na wie na ho sepe wie afa no ani aba ho se akure oba be bom list obia obo ndin bia ware okay me ka se mbine adie we ya ekoso wo man mu nyina no e adie bi a yan Ghana for no youth for no asefo no ye de motivate ourselves tinie yo yes sane e ba ya de omampani for no eye no enja yewu awreho ene kwadanda yes but what you say na say it is say na eboboba no obi betimi asori akese bi a mpanifo ne ho da bi empanifo ni nim what they are doing yes to the chat omde ye kyerem kwala no se enye on de metre no de o ye ne de kyerem children se ne nya de ha se wo so o ye ade bi a wo de be motivate wo ho a o meka se jai yes me patu what asem na akoba se Ghana na de be chi bia day in day out bia no ensema emfata na isisi wo my way mu nti eba ne sa na emu mpanimfo nso no mo ayedin efise omo hu se it is the great party ye dey enjoy ourselves what party dem chero sane ebe ya omo no man na economy na ase no ya adwene nye den enko enti da bia omo divert ya adwene always bia no we are not going to discuss them but ye be discuss ye kasa ye ho sane ebe ya omo so benya kwan ebu omo man na poto but wanya wada wonti asem nti na beso chese yen switch ya adwin free abena kokko niema no se niema ye ni concentrate our economy ye fe ni economy no enya se omo de sa niema ne be divert attention am ye free niema pa still asema prophet evangelist aka na waka asem pa because as omo de sa ade ne divert tikebiti se Kenedy Agyapong asole so be the president eye come niema attention you discussing it deep
Yem frame penifom asofofo ni yen hwe omo adwene. Yes. What you say na say? Say e good. Say twa say Kenedy swale say obedi president. DNT. Na twa say obedi. So for chabotum so person odi president. Obia nka bibia fa. Onya. Afeso. So for chabotum. Onya. Abe wo asem na say. Oto a ye ntoma no. Obi so ti baby o say kai metro ma papa we. Ono ne so ma kwa nto ama no. Me ba. On a detailed. On a detailed. He was a third person. Ne so ma no kwa nto. What you say na say? Me ka kire ti that time no. Me ka say so for chabotum be detailed. Ono detailed. Ono detailed. So as obesi CPP na be second. Na MPP the first. Pepe na so. What you say na say? Inti ade bi wo ho a you should forget about all these people. Yes. Say na be ya economy na be koso. Na ye hu de ye. That is the point. You forget about all these things there na ne a final afutuo bia ye maame panyina na ni afi ni tiri afu dwene. E de amayen na ye wi ya discuss wo se ne abrabom bebre aware egu bebre ensema nkofo ko problems bebre e fa ye namfo mum ye ntie. Okay. Atisa. So do be me si waso. So do be me frewani. So do be me andani. Isa bien sama me ka cho. Me ko be ka sama mi ade itina o kasasa. Odo be ma obi ebu sama dom emu so. Fantastic. Emu timidity I say chingam. Emu timidity. I say solution here be some pamwan. Who say wo tia anything. Obi bitimi ohuru dom. The city. What the amoya be bowu. The person is who got to say no ne or baby John ba we too we. Walk up amu no be shako. It is one of the cat to Adamasi sister with us. With us pa mate oba busano. Jiwoni na me no nso konya pressure enye no konya pressure yiwoni se de won te hwe no na mo na wo yiwoni no na enkoso na be ba be show na ase woni na ye se de woni mu ye no woni na ye se de woni mu ye no yiwoni ko mi wa no kasa emi wa no mo wa emi wa no mo wa enkasa enkawe emfanche bema ni na so be konko to dwe ni osu oguru na de so ebi planet say ebi planet sa akwa ka wonu tu fada de sha wose wonu e ka ofisi so enkasa na se ni etibia ebe ba na so bi di mu mo bema no so bema na be kele nu ma so ma chiro obebo no ti ya no de ntokwa e na wo na mbekto se ne bo wu na e ne se wo kwa maga na ba be so wo mi ntra. Wow. Uko amaga no ababa be so ye ma me panyini pa na ne afi ni tiri ho afudwene na me grant through on internet them who's advice when I'm saying no this advice na me de beto ma ye nuanom ma na masiso ye nuanom memma na masiso na mo pese mo ware and I get into a relationship enye nsem bia na obi be ka kire wa so ogitum sometimes ade bi wa behave like a cat buani gusu bunani nchie na nyen nkofo a omo ka ene me ko hu reverend no ye sei me ko na ko hu we enye omo nyina na do reverend so tie nsem na o kan tie pa ene hu ma na futu ni sei e de radi ase ma me no wa ya de ma me no wakasa na de waka ni nyina ye no kure yes na eye me yase na asmo kan Ghana fo ma bibiri ho anya do mbeti de ya nza Ghana ma muntie what ya say yes see ni cake na da ho na nya we no omo hwehwe there be omo pe cake bread na we the tea bread ne ba de abo ho pada na I say what they had what ya sem na say we yetete nsema na yes first no ye kwa wade ya ye ansa na yakowura wade mu yes the what ya say yes the sansem we betibia na nka yetete asem yes what ya say from 99 dey ba 2000 yes and the sansem we free ya say a free system from 2000 na ba pem ne sansem we yentibia sanete enti all can say no eye me ya say nipa bebre ho anya de o mefo me komani me no ye ma me na asem na o kan ye no yes se wo fa ebeboa wo ye ankasa ohun se bible kra kan se ntie nipa dodo anu asem achi ekwankwye bone efi se
afukubo hwe ene nkomobɔ ne wo hwe ɛsɛ obra papa obra papa na ne de what ya asɛm na se wa wuda hɔ no wan hwe ya na bonsam spirit abefa wo mu kɔ yes abra papa ne sɛ wa wuda hɔ no na abɔfo atwa wo mu ho ayɛden ahia ɛno na abra papa no enti sɛ wo fa afutubɔne anamfo bɔne damfo bi kura hɔ a wotu no fo a ɔmfa ɔno no ho sɛ he is somebody she is somebody kakra wɔ no nti ɔno nti sanete nti wo asɛm na wode ma no so fa nkura ade ma no kyɛ sɛ no enya wona abetu no fo because baby ɔno na nyina duru no madamfo bi na ka na sɛ wɔse sɛ wonum afutu anka wo sika pate wate ase ɔno no ho sɛ baby wanyina duru no onim bibia ba saa time na ohia afutu wi ase obia wɔ ne boafo pate wate ase nti ye ma me no wayɛ ade asɛm no kan mani age ma fa me de mo gidie sɛ won so wafa wo de ma fa me de nti de wo ti ase wo no so nyɛ dɛn ɔmfa ne de baby em de pa na sɛ ɔse wanhwe yɛ adamfo bi wo ha ɔbɛn wo no ade a wo hu wo no wɔpɛ wo but ohunu kwan a ɔde bɛsɛ nti the only thing answer obɛwuram na wa create confusion shatum na wa mo akɔ na ɔkeka bom no wo kɔ no ka ehunu sɛ wo kɔkɔ ntɔkɔ akɔ no ɔba ba bɛhyɛ hɔ ɔhu sɛ yɛkase obi yɛ bayifo announces or your witches and or your wizard diseases what you say kan bible no kwa akira sa no pese o kire sa ne ma ni nyina yade enti se fa nipa na nipa no ni tibia na yeden asesa ti se obi kofa wotan ho yale a we wotan ni beyi we ye beyi ni ma wotan e pat what you say se okofa enibre nso a ni beyi ne kura ne ye greedy the spirit of greedy and oye ni beyi ye den sa na tie enti no adamfo bi wo hɔ a spirit ekuta no ye greedy ekuta no oni ni beyi no ne witch ne no ne bones ni demon ne no spirit tini mu no beyi eti ohun sɛ wo konkan a na ye ne ya sa na tie what you say na se and obi nso wo hɔ a ontie afutu ono so ne beyi no nti oben wa de obeka bia no omfa but obeka se bia nipa we de me ka asem onye dey omfa but unnim se ni beyi no ne yade ya ati ne mu no ene saade no nti saade ne na be hwe ne fom e be twe ne down onti afutu nti wo betene na afutu no onti ne de na hwe fom se eye beyi ti asem ne yeyu ene ati ne mu nti beyi bia nso no sa spirit ne mpa wu nipa ne ye obesel esa fi se wo na wo man ho kwan no be wura e no be wura wo obedi wachi be ka wo ho enti ade bia wo ye bia oka wo ho enti ba bia wo benya nhira firi no na waba no abese no enti obi ono ne betu afutu a wo be konkan no no aba petition no aseho sa na tie enti wo be hunu se ankofo no ade de enkunimdie beba na brabom that adekoro no wo mpe sa o menua kiyenko bompa ye onsi ho no menua ade we de disika bebo oh that time no be busy na ade ho at the time na nka wosenka oye less busy edi wade na chima nkunimdie ba no was ade we de mekoye meba sisi a be hu na waka pati ase ti sa nipa ne ye bayifo ba so open wa unhu so ye bayi obeka se bayi ne wi nipa nam bayi bia ne asase we su bia o wi nipa nam da enti sa spirit diseases ti nipa ne mu what you asem na se I say malaria chi obi sorry uhu se nipa no nani aye yellow me pat what you say nani ma ye hoya tu na no hu se malaria na ayedai eche no it is aswodene spirit eye beyie no ewura akwala bi mu a utimi ye aswodene ma ne ye akono utimi ka se obodwama odi kwasiade ntini nyina no disease se wonni bi last word afutu ade be ma enti afutu a me de be ma Ghana fo ne se ye ma me na asem na okan no mo yemfa na yem put into practice na mo gidie se wo abefa bia no Awurade Nyankopon be dai obeshiraw I wish Kenedy Agyapong well me yema nko president of Ghana because I am like him and he is like me enti me pekum chacha nso asempa sa na metie enti me hu sa nkrofo na ye emotional fo na me group no bi se me ye president a masa wo boa monya kwan no ma anya ni a mesake sa na tie me fa prayer pra bonten ba me hu se wa wi ade bi ato acha bonten na ma chew
Yes. Sana media netie. Obefa prayer prabonten but you pray wie no so the fear toward the with them. Sana netie. Ti leader no you set Example for the people to follow. Esa e no mo mutimi esa de no mo emotional people so. Kenedy Agyapong betima esa. Yes. O ma so betimi sigatem, atete gatem. Yes. But Nanado will never do that. We're president. Sana netie. Enti metie obi bia Afia Bible Ministry. Yes. Mechiri difo nyina Awurade Nyankopon hyira mo. Mechia me difo ba akopɛ, odifo root Awurade Nyankopon hyira wo. Yes. Alfred Apostle mechia wo. Awurade Nyankopon hyira wo. Yeah. Bye bye. Nyame hyira obi a onya bre etena OB4GA TV program is 1 hour program ni nyina anya adaje hwe. Nyame hyira obi a o se ne bre ne data ne na yi hwe be see at this time. God bless you and stay blessed. That's a name. Still on OB4GA TV. Nema me and sapena me everywhere. Subscribe, like the page, and share. God bless you. Bye bye.